Yes, reka nongere mfate umwanya mbashimire mu mugenda mukurikirana gahunda zitandukanye z'Isegonda TV. Iyi ni YouTube channel kugezaho amakuru agezweho ndetse n'amakuru abavugwa hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Aya ni amakuru yihutirwa tugezeho muri aya masaha. Amakuru dukesha ikinyamakuru RBA. Mu makuru dukesha ikinyamakuru RBA avuga ko indege itwaye icyiciro cya mbere cy'inkingo z'icyorezo cya COVID-19 ziri muri gahunda ya COVAX imaze kugera mu Rwanda mu masaha ya saa sita, ndetse iyi nkuru dukesha ikinyamakuru RBA ivuga ko ari inkingo zirenga ibihumbi 240 zo mu bwoko bwa AstraZeneca, ndetse bikaba byitezwe ko muri iri tangazo kandi hagaragaramo ko kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatatu hari buze kuza izindi nkingo zisaga 102,960 zo mu bwoko bwa Pfizer, dore ko kugira ngo turi buze kugenda tubakurikiranira hafi izindi nkingo nizigera mu Rwanda. Icyo nagusaba nuko wakomeza kubana natwe ukagenda ukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye ku Isegonda TV, tugenda tugushakira amakuru agezweho ndetse amakuru ajyanye n'imyidagaduro, imibereho myiza, ubukungu, politike n'ibindi bitandukanye. Icyo udasabwa ni ukuva kuri YouTube channel yacu Isegonda TV, kanda subscribe ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye.